Abbiamo business ko ya sangato so se for St. Joseph Business College. Po hago fogeni I se so fe kakala pa de so fina hole a po. A ho fa a honi. Va le ba go ha bli be. Pi afpe ka ku fenga mari be ai me ko to. Ko programa ko ke pongpongini ko tu utama ko fa lang langi ko pi so pe o ta sisi o Tonga mo ni o sa katolika. Ko His Eminence Swan Patita Paini Cardinali Mafi. E kamata leva raka ko ia ai ka foi ako pe mo fana wako. Pe kamata ai no tu e batere pe au masunu ko fa fonga vika senyare. Re tatari ko ia e me mi pa o e poate fare I ko ia o e ba ko sa so se foko ko si mafi. Fa ko leva e pure ako ni report wa taus na le pe au. E hokoreva ki he po I tau urunga ai whana wako. Aroa kereva ki he level tolu o ngahi I to whamoni ako whakia e whaikau ko ia o e ape ako Father Chris Kaitapu. Aroa ke level 4 ngai to whamoni ako ko ia ko e Dr. Haya me Little Company of Mary Sisters ko Sister Vesnia haunga tau. Whatever area me he pure ako tangata pwede wa hiwa kina tolko ia kufua kina ngahi tohi e hoko rewa ke konga hono wa aia koe fua kene ngai pare make ko ia ki ngai fuire soni kai wa hoko ia e pisope e Swan Patita Paini Cardinali Mafi pwede wa e fua ko ia hoko watu ki hala ki MSC vai leva area ai to tako ia kuni kuna halaki MSC ya tore va kroa I fana wako me fa langi ya ko kakato ia ai programa ko ia ki he pongpongini ka ke he ko anga mai foke abia ko ni ai to lahi au pito be foki ai ngai ma tu o me ka ta fana au tal me tai va fit ngo fulu no foto go ia abia ko ni ko whanau he whine be foki. Ngai tau koe nei o sine whakatai. Mung na tolu tangata ki na huo kau ko ia. I ako I he abe ako koe ni. Pa koe ni ukulere me aki ako ia I he taimini. O koe ai whanau tangata kunau kau. I he ako ko ia I abe ako o sangato so se fo. O si maa wai to lahi whanau ako I tua. Na ngai pulu. Ko na ngai a whei be koe sesh. Ke whakailonga aki ai ta wako ku mau me nau whailonga mo e tohi whakahonga pia bewa ki whaneni ai to lahi ko I tai meni e ngai mātua ka tai whanau mo e whamiri kuna o whawhono mai pe ki kau whawhe kuna o tō tamai to lahi I tai meni ko e whotutu ko e ki haniku me ai oronga whunga stesi ka whawhe ko toa pia atarewa a loto ko ngahi tau lunga ma ngai ta fa ko ia pe foki ki he ngai matua una no mai ga fa na wa ko ku wakai tu o ku ngari tina I ta fa ki ko ia ki tahi ko ia o holo ai o na o fonga fa tonga ki na tolu pe hanga rewa ngai matua mi he ta fa ko ia e taha ka ko fa au bito no te ko ia o e holo pea pe foki te wakai atu ki ngahi mea ofa ngahi makehe ku e fuakia I a honi pako e ngai whamanat foki na dole na ma ebe ko ki mu au nau te honi mai hana o mai ngai pare ko ni bebe ke kau korisu tuku nau lawe o tau mai I a honi no whakahoko ko ia pako e tau whakatau kei foki ki he programani ko soana alo walala ko e sea ia I he poate ko ia ai api ako. Ka ko e tene whai ko ia e whakatau kei. Ka kate wakai atu ki kau korisu tuku. O ku toko lahi apito heri tuke heange ak na tol ko ia ai ngai mātua. Mo e whamiri ko ia whanau. Ko e kau korisu tuku pēni ku nau kau mai. Ko ki api ako toko nia eni pe pou he kau korisu tuku. I ngai ta whaki keke ko ia. O ku whaiki ai e nau ngahi programa ako. Ko e tau kotoa pēte wakai atu ki ak nau tolu e ka whai ako
ku e be fitongi ka ko e tau lai fogeni ka ko e lere ko ia e taimini ko e lere fokia mai ka uwhea ko fōku humai ko e pore a gos na lere a whiao ko furo mai ni kau i he apea koni pia be woki he poate ka ko e nuku kau ko tō mai e kina tōru ko ia au ke whai kau ko ia o e apea ko i ngai whatongia o e pongpongini pia ko e se aini o e poate ko ia ku whakatau ke ko ia i pongpongini pia be woki ki he whawhonga pe ko me mipa o e poate e whare i ko une whai ko ia lea tatari o e pongpongini kei horo mai bea ki nga tōru e kau whakawhi ki o runga o tōlai o bito pepepe pe ma kei horo mai ko ia ki nga tōru e mātua o ma kau tai whanau mo e whamiri o ke kau reka muna o kau mai ko katoa ngā whiwhia ma pe ai apea ko koe ni ngai tau lai koe ni te kau o tai hono whama whora ke tau wahe wahe Mong mo tolu koe ke mo lawa mai pa pe ke kau kurisi tuk mei muri ku lere whatahat pe whakeni mai live stream ko e Broadcom FM Broadcasting ka koe tau lere whatahat ko e ngai katoa ngā tānak tuunga i e mei a kotoa ngai a pia ko lahi kuna o tānak tuunga a tatau mau whenga pe ke tau wahe wahe tu mo tolu i hele te o pe pe whoki ki he live stream ko ia ai Broadcom FM Broadcasting ai au kalanga manatu ke taimi na mo ke apea koi pe ke ngai matu amok na tolu ko na ma ngai patongia ko uhi ko ki apea ko ni ko apea ko ni ko na wa ko ngai de son ke o filave mo no fare a office Tonga e office ko tai pe ko computer wa o be ke taimi ta ko kau i no ngai de soni ai ako i whakauri me mahu inga hokia o te tau ke pure ako i taimi ko ia ai taimi ko mea o ngā oe o atu ho tohi ko ia me loki ako peto eke mai pe ku ke whakauri toko ni lahe o pito ia ki he ngā o ka koe taha ia ngā hei ko ngā whaou o ku he tako toa pe ku whaou ke ai porokalama koe ni ai ape koe ni o whakatatau ki he whia mau ko ia o taimi pe mo whia mau e ngai potu ngā o e ngai kau taha ai ni iku ki ai o na o sekretari ko tonga e ngai ta whake ke he koe ko administration o whalere ko e ngai office pe ko i tolai au pito te lawe e ngai ta ko hiri atu e te kai ngai office pe ngai popure ngā ai tolai whanau ako ko na hua tu me kakato ko ia ai na o whenga ko i he apea koni moto ai pe poke ai pe ko ki tau fia e mo ni pe mo fai to tonu pe pe ai ngau ko to ko ia o tau kai ki ai i ngai ta ko to na o alvo kange ko na o pa ko na fo ko na ngai to hi ko era ke ni ke le volo tolu mo le volo fa pe a una tana tunga lo pe ku wa te na ngai to fo mo ni a hon pe poki ki fuaki foi le soni pe ko pe po ngai me ava make pe special awards e fo haunga ko ia nga o to aki ko fai e fanau i he ta oni mo e whakakato ngai ta ko ia ko na wako mai i a pe koni pe ko e fuaki ko ia ai e ngahi to fo mo ni ako make he foki ki hala ki MSC pe fai le wa pe mo na urea ana yang e ka mau ta tari fiki motoro Tongatapu i nukalfani Tongatapu ni e o ke apai wa mo ngoni wa bebe ki murina ka o ma akina tolko ia ai ka o kuristuku kulawe mai ko lawe ko ka ta kuristuku ia i sene na ka hono fa fa ke mangai me o ki heni na o mamata mai live stream i taimini ko i ate tantari fia ke a gina tol ko ia me sene tola he gina tol me no show na ka ko e ta fa ko ni pe pe foki ki sene ka kato tu ke hanga serie ka to ka ko ki ka ta hai ni ka ta le fai mai ngai ta la ko osi mo na to ni a
ai whaka ni koe whakaiki ko nau he ngoa to o atu hanai i whaki ko ia o ngai pare au nau to kone mai ko ia ki ai ko o se hang furu da minto whakango pe ki whatau kei ke kamata a e tau por kalama e koe te tari whoki ai whape whalangangi hane tō utamai Kaka te wakai atu ko hangi peka ngai tāna tōnga koe nuku tau osi I lawe mai ai. Ai ngai mire mila mo ngai kato te whatonga e atu. Koe ngai kahoa lore mo kahoa kakala. Ano whakahoa a koe e whanau e kuna koe ia. E kakato I hea honi. Ano whaki koe ia. Ai ngai tohi mo ngai whakailonga koe ia. O e ako he ngai tawa ke ko ia. Ne nau lawa I he apea koni. Tau sio hoke ia ki ka au koe apea koni hukuna e kamata ni tūne whakalere pepe whitu koe tu o e paslika he tai mini. Pea toki hike ake ki isesmani he tai mini ki whasmoe a whiatungi. E kuro tonga lere ko ia. Ai apea ko I he tai mini. Kako tau Tantari pēni ki programa ko tu pēkai ke fuoroa ai whaki koe ni o ki nau tolu koe klas pe whake ni I tolu he wakai koe ni. Ia tau tu kauka atu ki ngā he programa ke koe tau lunga o ku ua o ku haa koe ni pēki he hiwa pe möngo rea make. Hape tau whakapapa ke tau meha ki o lunga o talitali e tangata I kātinari, ka koe tau whakawhalanglangi o I aho koe ni. Tuota mai ni ai whakawhalanglangi. Te pia kau hape. Tuta tuange ke soana aloa la. Malo au pito, mo mea I whale wakilalo. Ko le at ke kau whai ako, pehe ki he musika, pehe ki he whanau ako, ke tau teuteu mai lewa, ko mau ki he tau whanonga mai ki lotoni. Ko ne mau pe a kamata ia, malo au pito. Ka whai ako koe ne maupe pea kamata mai lewa, aia koe hu mai ki lotoni e kamata mai a he levolo tolu. Hoko mai ai kau diploma koe o e polokala mahala ki MAC. Pea hoko mai ai whanau ako e levolo hono wha. Pea mui mai ai e kau whanonga mai ki loto, ai pule ako mo e kau whai ako o e api ako sangat so se fo.
Koe ni kuna ulaka mai taimini. Ai whanau, nau tau hoa pena ko mai whapau whapitana te teu nau pulpulu uri uri. Nā pei hinehina. Mai peo whabapa. Pena wafi wata wela rewa. Ino wanga koe ia whanau ako. Haur mama da pita te kai atu I te unga koe a e whanau ko ngai ka hoa kakala I ka hoa ke kehe e ke ngai tāwara Hoko mai asi e me asi Siro patonga e atu Tola e whanau tangata ku nau kau e whuronga mai koe ni Dr. Reverend Lose Joyce Eleanor Halaibalu Koloa. Nau kupul uri uri kai a pei la nuenge a moran mata Lesieri. Vai chegar Lesieri Rua. Vai li Cunil. Michelle N. Lutui Paumo. Bensi Manimori. Filipe Lose Prescott Feke. Vai chegar Rifeini Kapalava. Vai chegar Penny Hafoka Kautai. Vai chegar Samuela Halaufia. Vai chegar Simeone Mainga. Vai chegar Sioeli Teleconi Baipulu Junior. Vai chegar Sione Tau Lokotui. Vai chegar Williami Tintare Paia Itoloa Tuimana. Silongo Hela Whakasing Eiki. Teresia Fale He Fatai Whakabaka Itapu. Toki Lupe Fiu Moale. E amo Tupo Kolo. Malo Alpito. Patonga e te kalasiko ia o tola he ngā tolu matutu ange Koe ke tuka tangata e ako Koki nā tōru eni, Ia pe ako koe rai, e whakamoni ako mārunga taha, e api ako whakapistisa so se fōta ua maua. He ti aso, tangata iki mo se aso, pone pekia. Ine iki chuli nalia aso, whakawhia o e ahoni, silivia funaki ko ene kui. Siasi wisiliana tau ataina o Tonga. Milan Ashley Ahoafi, tangata eiki wanoa Ahoafi, fine eiki mele Ahoafi. Whakawhiao e ahoni ko ene fine eiki, siasi wisiliana tawataina o Tonga. Akanesi Esta Tora Apikotoa, tangata eiki Atonio Apikotoa, fine eiki Lilio Malolo Apikotoa, whakawhiao e ene whae, siasi Katolika Loma. Sela tautala misinale whakahua, tangata eiki Nofohili misinale, pine eiki Sayonara whakahua, whakawhiao e ahoni ko ene tangata eiki siasi Katolika Loma. Pilimilose whakaosilea, tangata eiki Ulakai, pine eiki Siwaki whakaosilea, whakawhiao e ahoni ko ene whae siasi Wesiliana tauataina o Tonga. Cecilia Paia I Oseni whakatuanoa. Tangata eiki Augustino, fine eiki Cecilia Lahi Kone Pekia. Whakawhiao e ahoni, Matiu, Momeriame Wakauta, siasi Katolika Loma. Ana ki taula whangatua. Tangata eiki Apayata, fine eiki Palepina. Escotio e ahoni Soane, siasi Katolika Loma. Malia Tenisia Fau,
tangata eiki na salio, fine eiki telesia, escote ahoni Sofele laveatolu, siasi katolika loma. Paki leata fekau, tangata eiki leatafe, fine eiki maimoa kihengalo. Escote ahoni ko ni tangata eiki, siasi o Tonga hou eiki. Luseane heu ifanga mila folau moiloa. Maile funaki, tangata eiki inoke, fine eiki eseta feao, escote ahoni ko ni tamai, siasi katolika loma. Samisoni kele tuipulotu haunga, tangata eiki semisi, fine eiki Gladys kudenpeol haunga. Escote ahoni, kohono angkolo, siasi katolika loma. Susitina tuliki Tongatapu atu helu, tangata eiki petelo kuone pekia, fine eiki siutai sanaa. Escoti ko inifae, siasi katolika loma. Pilimilose kaufusi, tangata eiki Timote, fine eiki heta. Escote ahoni ko initamai, siasi feohi anga mo uifo'o. Ilai sane tilisa kite, tangata eiki sione latu ila, fine eiki haitelensia vakauta. Siasi Wesiliana tawataina o Tonga. Marie Susena Lavinia Lavaki, tangata eiki siwaki, fine eiki tolofili, siasi katolika loma. Uluaki paya helotu leua, tangata eiki maiko, fine eiki sisipeli leua kone pekia, siasi katolika loma. Makelesi Alisi Luani, tangata eiki Talanoa, fine eiki Akanesi, siasi Wesiliana tawataina o Tonga. Ana Vake Mafi, tangata eiki Saulisi, fine eiki Susana, wafeao heeni fae, siasi Wesiliana tawataina o Tonga. Milika tangi kafoa manumuha, tangata eiki Siperikoula, fine eiki Losaline, siasi o Tonga tawataina. Mele feopa aki mounga, fine eiki sensi mounga, siasi katolika loma. Rosalba Valeti ala tupou o Fangavalo, tangata eiki Maafulino, fine eiki Kuliana, siasi sisu kalaisi ngama oni o ngahi aho kimuini. Episipa kulisitina kapukavasika, tangata eiki Lopeti, fine eiki Olive, siasi Wesiliana tawataina o Tonga. Ana halapatai o hukifo Tongatapu, tangata eiki Williami, fine eiki Fatafehi, siasi sisu kalaisi ngama oni o ngahi aho kimuini. Tapaita toakase akawola taufo'ou, tangata eiki Emosi, fine eiki tapaita, siasi Wesiliana tawataina o Tonga. Phoebe Grace Day, tangata eiki Kisione, fine eiki Siutalanoa Moitohi, siasi Wesiliana tawataina o Tonga. Fatafehi o Lapaha Funiava Tolu, tangata eiki Caleb Augustino, fine eiki Maria Nive, siasi katolika loma. Antriana Sesabel Toto, tangata eiki Semisiula, fine eiki Mele Leaimaka, siasi katolika loma. Maria Monalisa Tufi, tangata eiki Siasifa, fine eiki Apikale, siasi Pentekosi. Fuasiu paya i Okalani Tulikaki, tangata eiki Kautai, fine eiki Kasinga, siasi Wesiliana tawataina o Tonga. Mele li te atupou, tangata eiki Kanseli kuone pekia, fine eiki Kalo, siasi katolika loma. Pomana Watahausi, tangata eiki Hailame Finau, fine eiki Anaise, siasi o Tonga tawataina. Funaki Lotolua vai Papalangi,
tangata iki Paula Moa, whine iki Tina. Pawhiao e ahoni anti lotolua, siasi katolika loma. Kalisi paya he lotu i wahanoa vea. Tangata iki mateaki, whine iki ofeina, siasi o Tonga tawataina. Salote halaki umata vikilani. Tangata iki unga ki papalangi ngu. Whine iki ana, siasi visiliana tawataina o Tonga. Kelei Tonga aho. Tangata iki koene kui tangata te vita alalova. Kui fefine paya heloto, siasi feoi anga mo uifo ou. Sofia kata, tangata iki Seli, whine iki Lilio Manusiu, siasi katolika loma. Ma imoa itasimenia po uhila, tangata iki Talayasi, whine iki Oketio Vailahi, siasi katolika loma. Luisa Vaifao Tautuyaki, tangata iki Semisi, whine iki Ungatea, siasi Siciliana tawataina o Tonga. Tamaline paya i Waikaraka tuivai, tangata iki Afa, whine iki Melefale, siasi Siciliana tawataina o Tonga. Mele whakaola wake, tangata iki Sosaya Lakiola, whine iki Seini Atelaite Pentani wake, siasi katolika loma. Eleana Don Chenefavea, tangata iki Finao, whine iki Seini Lepa Kuone Pekia, siasi Siciliana tawataina o Tonga. Taufa hoa mofale ono vea. Tangata iki tawaki loto kuone pekia, whine iki paya i Makamaka, siasi o Tonga tawataina. Tapu mo e awhio a e toka i maananga i he o wau mahu inga o i aho koini. Ka ko e tau maalali i hono whakailongai ai whakaosi ako mo e whoaki tohi whakamooni ako ai whanau ako ko nau whakakakato ai ako i he api ako whakapisnis ko sangat Sosefo. Tapu mo ne awhio ko la atupua o i otutonga i hono i kuongani. Tapu mo lot whakawhanua mo i hau eiki o whonua, mo ngahi haa o kwhaao whaki i he pangai o whonua mo i lotu. Tapu mo e pikopo soane patita, paini ka tinari mafi, ko e pikopo o taiosisi o tonga mo niwe, mo haa taula eiki. Tapu ke he kau whakawhe hono kotoa, mo tau kainga kotoa pē kua mo mea mai he ahoni ke he kātoanga o ku tau iheni ai. Tapu ke a teki mō tolu mātu a tau hi whanau. Tapu mo ki mō tolu kotoa o ku mo mea mai he o pē me ngai whanua muri pe a pehe pē ki tongani. Whakatapu makehe mo i whakaapa-apa ki a teki mō tolu, ai kau whine mui, mo i talavou, pehe ki he kau whaiwhe kau, mo ki nau tolu e polokalama hala ki e measi, o ku uhinga ai a e tau maalali o i ahoni. Ka atoa ki Sosefo, whakaata mai mua e kau nangani ke ni whakatau kei, ai ahoni mohono polokalama mahu inga. O ku te whakakaunga tāmaki ko e sea o i poate o i apiako sangat Sosefo, pe a koe whine motu ani, o ku te tokoni atu pē he ngai tawhaaki kehe kehe o i apiako.
Ka iai halea e maheheu, pia whakamole i ange mua a kitani. Your Eminence Cardinal Soani Patita Cardinal Mafi, principals, members of the clergies, distinguished guests, parents, friends, graduates, ladies and gentlemen, at this graduation ceremony. To open this important occasion, may I invite Father Peau Masunu, the Vicar General representative, to lead the occasion with the opening prayer. O ko whakawhi atu hena pātere Peau Masunu, ko whakafofonga o Vika Seniale, ke ne hapai hake alotu kamata o e tau katoanga whuaki tohi whakamoni ako, o e whakaosi ako o e aho koini. Ke tau lotu, i he wawhao e tamai, pe moi alo, pe moi lau maari e maoni oni. Tua koe mau, tamai, whai mana wawhao e a Fiona. Tua koe tupuanga e ngahi lelei ko toa pe, ngahi tā puaki ko toa pe. Weke ai ho mau loto ke mau whakawhita ia e a Fiona. Koe taki whanonga ko ke whai ki he mau mo ui. O mau whakatata mai ai ki he malumalu koeni. Ke mau kaunga whakamooni, ki he ofa pe mo e tauhi kua ke whai ma ki mau tolo. Hala whanonga na mau whanonga ia i he tau koeni, na e lahi hono ngahi pōre pe mo hono ngahi whai ngataa. Kana ake ke iai pe ke tokoni i ki mau tolo. Ne pā e mo ngāwhi hunga tonga pe mo hunga toke lau. Ne o whongi ai ki mau tolo, pe ne lulu iai e mau mo ui. Hake uta bea moe, mahaki whakauha koia e ko viti taha hiwa. Pe kamata ke siwa e mau amana ki, e whai whanonga e tau koeni. Kana ke takaofi, pe ke whakahaa ke te ki mau tolo e mafi o e a Fiona. Makatunga ia e mau whakawhita, i he houa koeni, koe hui koe lau maari e lelei pea e whawhalanglangi, e ke piko pō, pe whoki, ke toenga e kau whakaafi. Mātua tau i whanau, maheni pe mo ngahi kau ngā mea. A e o ku mau whakatahataha i he ahoni, ko hipe, ko ofa pe ai a Fiona. I kai kei halelei te mau lawa, ko hipe ko e kalasia ai a Fiona na ne tokoni ki mau tolu, ki mau lawa o whianghangai, pe mo ngahi whaingataa, pe mo ngahi pōre e mo ui. Mau momoi atu tamai o toa, ki nau tolu, o kumaka tuunga ia e mau whakatahataha i he aho koeni, o ki nau tolu ko nau lawai, ai whinga ko e tau koeni. Na e a Fiona pea e poto pea mo e ilo, na e a Fiona pea, ai mea kotoa pea na nau malawa, mau whawhoku mai pea i he ahoni, i longa hangahi lelei, o ku haki tua pea mea te ki mau tolu, tuku ke talaki ai pea e langi, aho a Fiona. Hifo mai ho lau maari e o nofo ia i te ki mau tolu ni hono kotoa pe. I he aha koeni, e mo e kātoanga, whaaki pāle, whakalangi. O ki nau tolu, ko nau lawa ia e whinga ako, i he api ako, whakapisi nisi sa ngāto so se fo. O me ia ho lau maari e, ke ne tataki mo ne malu i ki mau tolu, i he kātoanga e aha koeni. Kaua, i he toenga e kau whaafi, pe whoke e pule ako pe mo e kau whai ako. Pe mo ki mau tolu ni hono kotoa pe o ku mau lo nuku mai i he aho koeni. I ke whai pe ho mau malu i pe mo ho mau tataki. I longa hangahi mea o ki kai ke mau whamalawa i ho mau iwi whakai tangata o ku malawa ia i he a Fiona. Tamai o tua ku mau mana tua makehe si lau maari o ki nau tolu. Si ngahi fofongai tamai, si ngahi fofongai whae. Ko nau mua atu he whanonga angani. E mau lotu ia, taki atu si o nau lau maari e ki pala taisi. Peke nau kau whataha i he whawhi au ki he a Fiona. Kei ia mea e mau sia i he lotu waini. Ke whakau lotu pea e a Fiona. Koe o tua koe o kuke toka a Fiona ai mea kotoa pe. Koe lotu ia ku mau whai hake i he houa koeni.
O hufanga be ia se Jesu Kristo ko alo. Ai o ko afio mo pule whakataha mo koe, pe mo lau maari e maa oni oni. Koe o tua pe e taha o ta ingata, pea ta ingata. Ie ua whao e tamai, pe mo alo, pe mo lau maari e maa oni oni. Whakamaloat ka pātele, whawhita e lot lele ko tau tāpu aki ai he pongpong koe ni. Whakatatau ke tau polo kalama, ko i toko taha pa wai kore whamormore ke nei toton ke ne whai ai lea talitali o mautole pongpong ini, o ku ikai ke ne lava mai, kai whai atu peha whiwhinga mihen. Katoa ki so sefo, tuku pea whakaata mai mua, ai kau nangani, ke whei atu ai lea talitali, mo i hākai lang tau o i aho koe ni. Pea tuk pe mua ke hufanga, e ngai whakatapu ko o si au whaki, kai ata ke whakahoko ai whatongiani. It is the very essence of all right faith to do the right thing at the right time. What is the right faith? If this is the right time, what is the right thing to do? And with those words, I would like to take the honor to welcome everyone to this, and this is another chapter of St. Joseph's Business College graduation ceremony. Your Eminence, Soane Patita Paini Cardinal Mafi, we welcome you sincerely to this wonderful occasion. To all our invited guests, all members of the clergy from all denominations who are here, your presence is most welcome to all of us. To all the educators, parents, friends of the college, visitors, will welcome you all today. Your presence is very encouraging to the college. Your presence today confirms to us your love and your support to the college. O kua atu hene talitali mo loto ho ngā ia, mo e whonu he whakawhetai, ho o mea mai he aho koe ni, Soane Patita Kātinari Mafi, ke whakailonga ako ai api ako sangat sosefo. Ai kau whai whekau mo haa lotu, ai kau pule ako, ai ngahi kau ngā mea mo ngahi kupu, whekau aki kotoa pe oi api ako. O ku talitali ki mou tolu, mo i loto neke neka he pongpong koe ni. Ai kau whine mui, mo i talavou, ai kau whai whekau, o polo kalama, mo ki mou tolu e polo kalama, halaki e measi, o ku hingai ai tau maalari o e aho ni, koho mou aho e ni, pea o tau fia, he wakai atu, ko mou whakaofo ofa, hono teu i ki mou tolu i he api ako ni. Mātu a tau whanau mo i ka inga kotoa pe, o ki ai a tali loto fia, a ki mou tolu, ki ho polo kalama e pongpong ini. O atu whakai whakamalohen ke mātu a tau whanau i he whalala ko mou tuku mai ke api ako ni, ke whai ai a hono whakahoko o i teu tangata mo teu whewhine ho mou whanau, ke nau mātuku atu o fua whatongia he puri anga, ai siasi, mo ngahi whamiri he kahau. Pea ke nau loto lahi mo loto ofa, ke nau malawa o tu uaki ai ngahi pore o whanonga anga koe ni. Whakatawange ke tau mau hakatoanga, whakailonga ako fia, mo melino i he pongpong koe ni, tu a o whātu. I he polo kalama te tau hoko atu heni ki hono atu e sinalele a wheao, koe pule ako e api ako whakapisnis ko sangat sosefo, ai lipoti mo ongo mihi api ako ki he tau koe ni ua noa uowa. May I now take the pleasure of requesting sinalele a wheao,
Principal of St. Joseph's Business College, to present us with the annual report of the college. Sinalelea. Koe aho mahu ingaini I Seas Katolika, he koe aho alo ieni o Maria, koe whae ai o tua. O kou whierea whakataha mo ene hiwe hiwa I honoloto. Ke hoko, ai mea au kuke lau ki ai, pia hoko ia ko whinangalo. Ko report whakata ueni o ia ko anga, ko sangat whakateknikare ko sangat Sofele, ke he ta uafe uoua. Mo I polo kalama o ia ko fie tokoni kaunga ongo I, pe ko ia iloa ko counselling, o halaki MRC. Isa, ko aho o kuiai ne lau. Ko polo kalama ako, kehe ua, na taki ua le volo e whai ki ai whakahohaa. I he pōpō uri o hala whanonga, pia moi whakalirifu ai na tula mālohi o vai. Pia pehe ki he ngahi iwi whakaauha o Kristahi, kai umaa alalo whanua. E I kai ngalo foki, ai tailili moi pupu tuu, lerea ai loto I he iri fialahi. Pea lahi mo ngahi tamaki, o ngari puri he taimilahi, ai ulo mai, ai amanaki lelei. Na whakaloto lahi, pea hulu I merie mai e mātiu, mo luke ai hala whanonga e ua. Ko hala whanonga uluaki, ko hola ki ispite. Ko kotoi mo tumutumu merie o halani, neongo mea kotoa. Kana iai ai eki, o ne whanonga whakataha mo ene whae ko Maria, pea pehe ki he ene tamai tahuihi ko sangat Joseph. Na ane kau he whanonga, o ne ausia ai mea kotoa. Ai tamaki moi merie o hala. I he ngari kua more pea siwa amanaki, o kutoe whakaloto lahi mai pe a luke, I he hala whanonga hono ua, ae halaki e measi. Ka koe merie tataupe, na e whanonga pe ai eki, I he hala koe ni, o ne ai ausia merie mo tamaki, ai ongo whanonga. Ai na nau kaunga whanonga whakataha. Tāne I nei, ke taongo I mawhana, pea vela mo hota loto. Ko ena lauia. Ko e tai pēna I he eku wakai a aku, o e hala whanonga, na e whaua e he ako anga ko sangat Sofele, pea pehe ki he hala ko MRC, talu me he ahatahanima o Sanuari ua awhe ua. Whakatapu atu ki he whakawhalangilangi, e piko pō, soane patita kātinari mafi. Ko e piko pō o e taio sisi o Tonga mo niwe, ka koe sea o e poate whakataio sisi o e ngahi ako katolika. Pea ko ia whoki o haana, ai polo kalama ako, fie tokoni kaunga ngo I pe counselling ai o iloa koe halaki e measi. O kore ke uhu whanga atu, I he whakatapu kakato kua muaki, o taritari aki ki tau tolu ke hao whangani. Katoa ki Sofele whakaata mai mua, ai whanga kai tongi atu, ai whakahohaan. Koe ongongo me ho tau api ako, pia koe kamata ake whanau ako.
Whakawhalangilangi i he kamataanga o e tauako koe ni, na e kore hū mai ki he api ako sangatso se fō, ai toko te au ni mangofuru tūpu. Pea koe toko lahi o e whaahinga koe ni keiki te keike mau, e mau ngā ue ke resi sita, ke nau hoko, koe tamasi i ako, mo e taahine ako, o sangatso se fō. Lolo Tonga ai tatari ke whakahoko e whanki i whie mau koe ni, ko tawhihu a hunga Tonga, mo hunga haapai. Pea hoko atu me iai, ai whakangata-ngata, pea mo e whakatapu-tapu, whaka e mo ui ai COVID-i. Hiri hangahi taimi me i heni, pea tāna mau toi wakai lewa ke toi whakamā opo-opo, he kua tau whoki ki he taimi anga maheni. Whakamā opo-opo tuko ia, koe toko te au mā walu. Kana i kai ke tuku ai hoko-hoko e whiriuliwaki, ai ngahi whie mau, mo ngahi whakakaukau, mo ngahi whiri, ai tautaha. I he ahoni, whakawhalangilangi, o kua wiheni mo whanau ako e toko whangofulu manima i he level o tolu. Pea toko whangofulu ma wha i he level o wha. Kua kakato, pea kua lava e nau ako i he ongolo e volo takta. Koe ngahi whiriuliwaki ai ngahi whika, na mahino au pito pe ai uhinga, neongo koe whiri whakatwhoi tui pe. Kana e asi pea ilonga, mo ngahi whiri whakawhamiri. Koe hui ke lava o lelei mo whakalato ke he toenga o e whamiri, i he fuu taimi whaingataan ne tau whaua. He koe toko lahi o e whanau koe ni, na i kai ke mau hoko atu mo ki nau tolu, o ku nau i mūri. Koe kumi ai pe, ha whainga maari e toko anu. I he taimi tatau o ku i heni, mo e toko ua fulu mā ua, me he halaki e me asi, kua lava, pea kua mau e nau whainga ako. Koe whakailonga, te nau mau he ahoni, koe diploma level o nima. Koe kau whai ako, i he kamataanga o e tau, na mau kamata mo e kau whai ako, o kunau ngā ue ki whare ako, e toko hongo fulu māta. Mo e kau tokoni i he ofisi e toko tolu. Koe toko walu o ki nau tolu na nau huki whare ako, na nau ngā ue ki he ngahi polo kalama whakaatamai, mo e whaka ngā ue ai api ako. Pea koe toko tolu ai, na nau ngā ue whakapatonu ki nau tolu, ki he tawhaaki whakamoui lelei, whakaulu ngā anga, pea mo whakalau mārie. Pea mo i polo kalama ko ia o whie tokoni kau ngā ngoi, he taimi whie mau e whanau ke counselling ki nau tolu. Ka i he whakatō umai ai konga whakaosi o e tau, ne whakawhisi pea mālolo ai whaiako e toko taha. Pea pehe ki he whakawhisi mai ai taha o i kau ngā ue tokoni. Ka koe o ngongo lelei ange, na i kai mawahe ai eiki ia he hala whanonga koe ni. O kua whia i he loto honga mo oni, ke o ngongo atu pe, ke tau whanonga kotoa ki ai i he e tau kakato i he ni. Kua loto lelei ai whakaafe whakalangi-langi o e ahoni. Mo ene poate ako, ke whakahoko ha wholau ako ki muri, ai taha o i kauwhai ako sangatso se fō. Kua tali e he ako anga lahi mo i loa, o seas katolika, i ho tau potu tahini, i he otumotu Filipaini, o ku i loa ko EAPI, whakaloloa East Asian Philippines Institute. Ke whakahoko ai ako, a lau manu maafu, ko tokoni pule ia o ako anga.
Koe ako ki he Catholic Formation and Leadership. O kamata i he ahta tolu o Sanuari, wafe ua tolu, pia koe lolo o ako koe ni, koe mahina e ono. Koe taha pēnia o ngahi palani, lolo ai ako anga, ke lava ke ako e ne kauwhai ako i he wafe ua tolu. O kuiai mai amanak lelei foki, e tali lelei e he APTC, ke nau whanki i kosi no, o tokoni e kauwhai ako, he ngahi ako whakateknika re, koe training, mai assessment, short course. Ke lava atu kia ia sela moala o tukolo, mo e tokotaha o e kauwhai ako tokoni, o e halaki e measi, o kau moia na amau ha monuai. Ko ngahi mea eni, i he whanonga ako a sangat so se fo, o kou o mai pe ke tau wahe ki ai e ahon. Ko polo kalama ako e ua, aia ko St. Joseph's Certificate in Secretarial Studies, Office Administration, level o tolu. Pia mo St. Joseph's Certificate in Secretarial Studies, Office Administration, level of 5. Ko os whakatokanga, pia whakamawhai i aiongo polo kalama koe ni ke whakalere, pia ko i aki ai whanau o i whanua o whakahoko i Sangat Joseph. Koe halaki e measi, koe palo kalama ai pe moia e ua. Koe taha, koe Certificate in Counseling, level 4, pia koe ua, koe halaki e measi, Diploma Certificate, level 5. Koe ngai le soni eni, o ku whakahoko i he ngo level o loua a Sangat Joseph. Ko le son whakapilitania, pe koe Business English, Communication, ko hongo whaia ko ai, ko sela moala o tukolo, pe mo sinale rea whiao. Le son whakasekeritari, Secretarial Studies, Office Administration, ko maata whakawā, tokoni kia paula tahitua, pe mo soana aloua lao, whakataimi. Lesoni accountingi ko laumanu maaf tokoni kiai a paula tahitua. Leson computer studies ko marisi tahitua. Pea ko lesoni whakalotu religious education, Sister Helena Kivalu, Ana Anas, Sela Moala, pea mo maata whakawā. Ko kinau tolu e ni ne nau ofa, pea nau fie kaunga ngā ue, o tokoni whaiako i he hala ki e measi. Ko whaiwhekau Savieti tu i tupou, Sister Ana Maria Pailati, lau manu mafi, pensi mani moli, pea mo sinale rea whiao. Wea lewa mo i whaahinga, na nau loto tōke nau mea mai mei tua, i he ngahi whakaafe mo i kore tokoni, o mu ai, eke pikopo ka tinari mafi, pātere e kuasmanu, pia mo leo nai tasi, hoponoa. Ko ngahi polo kalama le vaeni, na whakahu ki he api ako ke whakalere, ko uhi ke palapalanisi lelei, ai ngahi ako whakaatamai mo whakangawe, pa mo ngahi polo kalama koe ni. Aia koe polo kalama whakalau maarie, polo kalama fie tokoni ka ngaongo i pe counseling, pe mo polo kalama hao mo i malu, ai whanau, mo ki nau tolu o tuula vea ngofua, e nau mo ui. Na e tai maali ai ako anga Sangat Joseph talu me kamata anga, o a umai ki whaka osi koe ni. Mo e mau whainga maali e whakawike i he eukarisia, i he misa Tongatapu, mo pahatere Christopher Kaitapu. Ne lava lelei foki mo i polo kalama whakamamahi ai api ako, o lave monu ai ai kau matapu re.
O mau whenga we aki lele iai, a Sister Helena, ana anasi, pia mo pātere siare kautai. Nā tokoni lahi au pito ai polokalama fie tokoni kaunga o i, pe counseling ai apiako, o whakafoki vave mai, mo whakaloto lahi ai whanau ako, ke nau tokanga, ke ngahi le soni o loko iako, hili ai ngahi whakatamaki, lahi ne tau foua, me he ahatahanima o Sanuari o whai mai. Nai hoko atu ai polokalama o e nofo, i he api tupua o e seasi, ko lutu i hawelu loto, i he hao mo e malu ai whanau. Na iai ai toko ono, na whengawe aki lele iai a sangato so sefo, pia mo e halaki e measi i he ngahi polokalama, whare i ki he whanau koe ni. Na e kai ke holomui ai polokalama a ahi mo e whelongo aki ai apiako mo e mātu a, ne ongo e lahi mo e ngahi pole, kehe o e tauni, ka ihe foi uhinga pe e taha, ko e whanau mo e lelei whakalukufua ki aki nau tolu. Ko iai, na e a siri, ai whelongo aki koe ni ai mātu a, pe mo e apiako. O ngō i apito e whanau ai lelei hono tokanga e kina ki nau tolu, pe asia he nau ngahi ngā ue i whare ako. I ki taimi koe ni o koukore ke whakahoko atu a ngahi whakamalo pe mo i whakahonga. O kumau honga ia mo oni ka tino mafi, ki he ngahi whakaloto lahi mo i poupou kotoa, ko ke whakakoloa aki, ai apiako ko sangato so se fo, lolo Tonga, ai futau koe ni. Pea pehe foki ki he tokanga mo i akoi o polokalama halaki e measi. Pea pehe ki he polokalama hao mo malu ai whanau i ki mo ki nau tolu tuu lawea ngofua. Whakamalo atu ki he kautaki lotu kotoa. Na e whakahawhi ke mou mea mai he ahoni, ki he polokalama, level of 4, pea mo i level diploma, level o 5, ai halaki e measi. Mā lo, ho mou poupou mai. Ki he tale kita o ngahi ako katolika, so ane wahe, mo ene kau ngā we, pea pehe ki atua koi ahio, mo i kau ngā we o e api, ko tautai mana. O kumo ngā we oski avale, oski velenga, pea mo whakautu mau i he taimi lahi, pea ku whai whakalongolongo pe. O ku mou whei laulau taimi, pea mo i ngā ue lahi. O ku o atu ai whakamalo. Whakamalo ke he kaupule ako o i ngahi ako katolika kotoa. I he whenga ue aki, nā tau whakahoko mo i whepopou aki, i he fuutau whaingata mo mohupore koe ni. Pea ke he pule ako o ahapani lolo. Ae o ku malu ai, ai halaki e measi. Kia Mrs. Hiriate, o atu ai whakamalo loto honga mo oni. Ki ho o poupou tae mamoto, i he ngā ue, ki he polokalama halaki e measi. O ku honga maupe ai poupou mo i whakaloto lahi, me he kau pātere. Pātere loni, ko tauhi palo kia, ae o kutu uai a sangat so se fo. Pea mo pātere Christopher Kaitapu, ko school chaplaincy. Pea pehe kia pātere siare kautai, pea mo pātere Mateo Kivalu, ki ngai tokoni ko maulave monuai. Atfoka e whamalo kia pātere e kuasmanu, ki o ofa o whaamea mai, o tokoni i he polokalama o i halaki e measi. Whakamalo atu ki he kautapo o Little Company of Mary Sisters, ki he poupou mo i whakaivia o i polokalama fie tokoni kau ngā ngoi o i apiak sangat so se fo. Aki ho mo loto lelei ke tuku mai ho mo tokota, ke hoko ko e school counselor,
whai ako he le soni whakalotu o e api ako. I kai ngatai, malo mu o ho mo ofa, o tokoni whakapaanga mai ki he polo kalama ako o e halaki e measi, i he polo seki o e Tonga Catholic Education Mary Porter Counselling Project. Kia tokta au peti tui pulotu, mo e kaunga aue o e Tonga National Qualifications and Accreditation Board. Kia whengawe aki lelei o toea au sia ai whemahino aki lelei yangi, pia ola lelei yangi. Pia tuu lewa ai ngahi polo kalama ako i hatu unga o lelei tau. Ke whakahoko i he whonua. Whakamalo ap ke he panke o mamani, he ofa mo tokoni ko lave monuai ai whanau o i apiaku sangat so se fo. Pia opu iai mo honga ia ke he ngahi ofisi o i kautala whekau, whakatipa le me tiki muri, i he whengawe aki o maulave monu ho mo ngahi tokoni whakapaanga. O atwak e whakamalo loto honga mo oni. Kia te koe sione moala, pia mo ngahi potu ngāue kotoa pe ai pure anga, pia mo ngahi potu ngāue i kai whakapure anga. Ki he whengawe aki, na tau whakahoko lolotonga ai mohu pole o i tauni. Mā loho o mou tuuta whaaki mai, pia mou loto lahi ke mou wakoi e mau whanau. Aena e lava atu ko e nā wako ngāue i ho mou ngahi ngāue anga takta. Pea kia soana lal. Pehe kia choice mafi. Pea moi poa te ako o sangat so se fo. Kia siu te, pea mo ofa tukuafu. Moi kau taha ai mahatua. Moi kau whai ako. Pea kia ana po hiva. Moi kau koristutu o sangat so se fo. I tongani pea i mulina. Malo moha o mou kei whetaki ni mamai. Pou pou pea tu ta whaaki. Te eki tu o ta ke mou tukuange ke mau tu e noa. Malo e ofa ke api ako ko sangatso se fo he kou ilo papau ko mou ofa anga. Tuku ke whakaosi e whakamalo tu ani. Ki hok familia ko ai ako anga ko sangat so se fo. Pea moi polo kalama hala ki e measi. Ki moutolu whanau. Pea moutolu kawako. Ko moutolu ia o kuikuna he ahoni. He ko e kutui na mou falala mo ilo pau. Ai iwaka ai eki he fuutaini moho pole, mo e tau whanonga ne whakahoko mai. Pea koe tau wao mai ki he ahoni whanau, ko ene iai. Pea moho o mou iai. Pea uhinga lelei lewa a e mau iai. Kia te koe lau man maafu, o si i kau whaiaka o sangat so se fo. Pea pehe ki he mātua a. Tau whanau. Whai whekau savieti, mo i kau ako o halaki e measi. Ko tau lawa i ai tau lele, pea mo i whakapoe. Na i kai unga pe pūli, ai ngahi pole. Haa mo i whakaririfu o i whonoa anga. Na i kai ke mou lau kafo, na mou whaiwhi i lau, he ngahi mea lahi. Pea i he lau maari o sangatso se fo, mo i halaki e mea si, na tau talango fua kakato,
tui mo falala fo ki he eki, mo ene iai, mo e tau kaunga whanonga mo ia, pia koeni, ko tau lusia ki tau langi. Malo mua, ai kaunga whanonga. Whakamonu ia atu a kirisimasi, mai tau fo ou, o kuhanga mi mua. Tu a ofatu, malo au pita. Ata e whakamalo, ke pure ako, li po te whakaauriri ko tau whanong ki ai. Ko tau, ko eni, na ikai ko ha tau whaingofua ke pure anga o Tonga, pehe ke whonua whakalupufua, e ngai siasi mo ngai whamiri. Ka ko tau ngo i maa whana pe a vela ho tau loto, ko tau whanongoa a li poti a pure ako. Pe aku whiunga pe ia mo e tala o e aho, he koe aho o e lau lava, aho e fia, hoi aho e lotu whawhetai. Te tau hoko ati he tau polokalama, koe tau olunga whakakulupu pa e whakahoko atu ia e he whanau wako whewhine o e apiako sangat so sefo. Koe whainga maari e pepe a mo e mau, ki whakahoko lewa e tau olunga koe ni. Koe teu i o tau olunga, mo i whakahaka, mo i ngahi i o wau kotoa o e tau olunga whakulupu koe ni, koe ngā ue ia pe a mo i pou, a e taha pe o kau kolistutuku o e apiako whakapisnisi ko sangat so sefo. Mo mea mai lewa ke tau olunga.
whakamalo atu ke he tauolunga ko whakahoko, kai whewhe koe aho e wale i a tama. Whakamalo atu ki he tauolunga, pe he ke kautokoni on te teo e tauolunga koe ni, malo ko lava ia. Te tauhoko atu le waheni ki hono fua ki o tohi whakamoni ako, a ki nau tole whanau ako e le volotolu, pe aku atu hene whakaafe loto fiefia ki a te koe pātere Chris Kaitapu, koe pātere ne kune tokonga i whakalau maali e api ako, ke whamoremore o whuaki ange mo, ai ngahi tohi whakamoni ako koe ni. Pako kola ten ka lau manu, ke ne kātaki o lava mai ki hono ui ngahi hingoa koe ni. Cast of honor, cast, parents, ladies and gentlemen. These 45 students have completed the St. Joseph's Business College Certificate in Secretarial Studies, Office Administration Level 3. Each one has completed the learning program to achieve competency. Allow me to acknowledge the generous donations from the PTA to sponsor these prizes. Akata Kakala Ahovelo, Folaha Tongatapu. Yuri Kim Alimoni, Maufanga Halaleva Tongatapu. Kau fo'ou asi, lei mātua vava'o, maufanga nofo peo manu mataongo. Viliami kau fusi faiva, whātumu pangai eua, loto foa hapai, nofo pātangata Tongatapu. Suliana ainise unaloto ki muli ropeta feao. Hihifo niwa top tapu matahau no muka motonga leleka haato u haapai. Malia ngā tui futuna Filimone. Matahika vavau vaipoa niwa top tapu nofo haateiho Tongatapu. Sela Malia Telesia Talanoa Prenti Mapahau. Whakakai maufanga momounga one haapai. Lineti tualau wakauta kaufusi. Folaha havelu nofonakolo Tongatapu. Ilaisane kalala latu, taoa leimatu avavau. Viliami paletu a laui, longoteme Tongatapu leimatu avavau. Aloisia Leone, Hateiho, Folaha, Nofolapaha, Tongatapu. David Foakilau Mafua, Haatou, Pangai Hapai, Nofo Veitongo, Tongatapu. Mafoa ayata uluaki namoa melenaite manuika. Malapo taunga vavao nofo matahau Tongatapu.
E niketi o kusi matakaiongo. Homa ke rikao tataka motonga haafewa mo fotu haapai no fotofoa Tongatapu. Fifita sisifa matealona, taunga vavao makaunga kolomaile eua. Casey Rosemary Moataane, Folaha Fatumu no Folapaha. Heleine Manumaa Mohenoa, Kolomotua, Toula Vavao, Nofotataka Motonga, Tongatapu. Ahinoame Elina Mohulamu, Niu Toua, Kolovai, Nofokolonga, Tongatapu. Luisa Ekwasi Ofahulu, Niu Toua, Fahefa, Nofo Makaunga, Tongatapu. Meleane Holakialupe Onesi, Hihifo Niwa Toptapu, Kolomotua, Halatui, Kolomotua. Victoria Piula Ongosia, Ngele Ia, Hafeva Hapai, Nofo Sopu Siakoveyongo, Kolomotua. Amelia Lisima Alimanesi Otunuku, Whakakai Hapai, Popua Tongatapu. Malia Sosefo Hepisipa Pasi, Haatou Hapai, Nofo Maufanga. Maata Manuna Tahitua, Nomuka Hautu Fahefa Nofo Utulau. Lesieli Nunia Taliai, Nualei Tongatapu. Lucila Visilia Tapueluelu, Peyo Manu Mataongo, Fungamisi, Toula, Eua, Falaleu. Ana Manatu Ofa Kilevenga Tawelangi, Pea Vailoto Tongatapu Mufakakai Hapai. Alilia Vea Taweli, Lofanga Hapai, Malapo Nofo Tatakamotonga Tongatapu. Elisabeti Taufui, Mataika Vavau, Tongaleleka Hapai, Tutu Angakava, Holonga, Nofo Halaleva Tongatapu. Taumafa Enti Toko, Falaleu, Longomapu, Koloa Vavau. Toa Filimoe Unga Tu Iwailala, Fele Toa Vavau, Fo'ui Tongatapu, Nofo Kolonga Tongatapu. Elisabeti Bertwood Tukuafu, Koloa Vavau, Wafa, Nofo Navu Toka Tongatapu. Kola ki mupaspasi mai ko Elisabeth ni he kapet kulo kula malo.
So peke ue te totaha ko ke mo toko ua mo Elisabeth kapeti, Lile tu i ke lenga vai tu lia, lei matu avavau, vai poa niwa Tongatapu, nofo tongata e apa. Nightingale paia he lotu i nanga tūtone. Ta anea vavau, nofo haaka me Tongatapu. Sosefina lili mei I vein vaia, ha a whewa ha a pai, maufanga Tongatapu. Siosipina vai lea, lape o waka vavau, nofo houma Tongatapu. Jessica Sekalotia Vea, Kolonga Tongatapu, Niwa Toputapu, Fua Amotu Tongatapu. Vinasi Atrina Seilani Vetekina, Tu Aneki Vale Vavau, Angaha Ewa. Fale tolu o Leilani Yafu. Haalau fuli vavau, e sia eua, nofo hala o vave Tongatapu. Mele vau Kakala, tu one maila tau sisipala whaingataa. Tataka motonga, fata ulua, niwa fo'ou, mata aho eua. Meleane fatafehi laloni, funga fonua eua, fo ui pangai motu mo toula vavau, nofo tu ataki langi Tongatapu. Lovely ofa afale alea lo amanu, tataka motonga, nofo veitongo Tongatapu. Maliana Carey Maria Losalio Lopeti, Faleloa Hapai, Yangaha Eua, Nofopea Tongatapu. Beatrice Manava Ofa Alta Mersa Taufa, Tataka Motonga, Veitongo, Nofo Fasimoyafi. Elaisane Finau Vave, Whakakai mo fotuha a hapai, Manuka Tongatapu, Nofo Sopu. Talamonu atu, malo. Tēnei whakamalo ke te kon pure ako, lauman maafu, malo ko lawai konga ko ia, a te whakamalo ka pa tere kuis Kaitapu. Thank you very much, Father Kaitapu. We now continue on with the certificates awarding of level 4 students. And may I invite Sister Lucia Tupo of the Little Company of Mary Sisters to please award the students with their certificates. Whakawhai me lo tahonga monhen ya Maria Lucia Tupo me ka tahata po o Little Company of Mary kene whakamorimore o whakeange ai ngahi tohi whakamoni ako ai level of 4. Pau te kora tai pehen ki a lau manu kene ka tak whamorimore o whakakato e konga koini.
Guest of honor, guest parents, ladies and gentlemen, a total of 44 students have completed the St. Joseph's Business College Certificate in Secretarial Studies, Office Administration, Level 4 in 2022. Each one has completed the learning program to achieve competency. He te aso, toula vava'u, maka ko pauline, loto foa haapai, sia ko veiongo kolomotua. Milan Ashley Ahoafi. Tungua haapai, vaini, nofo pua ko whanongo tala noa haawakatolo. Akanesi Esther Tora Apikotoa. Fungamisi, falevai vava'u, nofo pili. Sela tautala misinale whakahua. Tofoa nofo homakerikao. Pilimi lose whakao silea. Vai ko lele alulu masilamea. Pua ko whanongo tala noa haawakatolo Tongatapu. Cecilia Paya I Oseni Whakatu Anoa. Alofi niwe folaha longote me Tongatapu. Ana ki taula whangatua. Mata aho niwa fo'ou, vaipoa niwa Tongatapu nofo maufanga. Malia Tenisia Fau. Ha'ato uhapai, kari ko mawai tangi, funga whawa maufanga Tongatapu. Pakileata whikau. No muka ha'apai, whahefa, whanga ko tukulolo makaunga. Luceane he wifanga mila folau moeloa. Vai ko puna pea sila pelua ha'ateiho Tongatapu. Maile funaki, kari ko mawai tangi nofo halatu I kolofo'ou. Samisoni Kalet tuipulotu ha'unga. Lisbon, Portugal, Germany, alo italau neafu vava'u, halaleva Tongatapu. Susitina turiki hakau tapu atu helu. Funga wha I mata tungua, pangai haapai, sopu tau wha Tongatapu. Pilimi lose kaufusi. Longo mapu vava'u, kari ko mawai tangi hasini nofo havelu loto. Ilai sane tilisa kite, tainamu oi paea, vatoa Fiji, sia ko veiongo kolomotu a Tongatapu. Marie Susana Lavinia Lavaki, paki moito I la paha, kolofo'ou Tongatapu. Uluaki Paya Helotu Leua. Petani kolofo'ou niwa fo'ou puke Tongatapu. Makelesi Loni. Uiha haapai ohonua eua sila pelua Tongatapu. Alisi Luani, Lofanga, Faleloa Hapai, Nofo Sopuotaufa. Ana Vake Mafi, Otea Vava'u, Kolonga Tongatapu, Nofo Lavenga Tonga. Milika Tangika Foa Manumua. Holonga vava'u, lolo pao ngō fo'ui, makatolo amawi havelu liku.
Mele feofa aki mo unga. Haatafu kolomotua fasi moeafi Tongatapu. Rosalpa Valeti ala tupou o tu whangawalo. Houma vavau pahu Tongatapu. Hepi sipa kulisitina kapukawa sika. Vai malo vavau whanganonu hapai nofo vaololoa. Ana halafatai o hihifo tā kapu. No muka hapai haateiho nofo fua motu. Tā paita toa kase a kawola ta ufo ou. Longo mapu vavau nofo vatu u Tongatapu. Phoebe Grace Day. Fonu moi moa hofoa hihifo niwa top tapu. Fatafehi o la paha funiava tolu. Whakamalu sio ata veitongo folaha hala tonga leva Tongatapu. Antriana Sesopel Toto. Petani eua fuamotu Tongatapu. Malia Mona Lisa Tufi, Haasini Kaliloa Hamula Tongatapu. Fuasiu Paia I Okalani Tulikaki. Pua ko whanongo talanoa, nofo fue kawha te kiu Tongatapu. Meleli te atupou. Angaha eua, holopeka hapai, maufanga Tongatapu. Pomana watahausi, fungamisi vavau, vaika sila nukuleka, nofo havelu loto. Funaki lotolua vai papalangi. Tonga leleka hapai, fasi moeafi atungi nofo tofoa. Kalisi paia helotu I wahanoa vea. Tapu lulululu e weiki hunga vavau nofo makaunga. Salote halaki umata vikilani. Kapa vavau mataika Tongatapu. Kelei tonga aho. Tapu lulululu e weiki. Petani e ua. Tongoleleka hapai nofo veitongo. Sofia kata. Taaki moyaka e sia petani niwa fo'ou hofoa Tongatapu. Ma imoa I Tasmania po uhila. Whangasiale I he tateme anga o lupe longo teme. Ma ufanga hala hopo hopo nuke tulu. Luisa vai wha o tautuyaki. Nuku nuku kanokpolu nofo kolovai Tongatapu. Tamaline paia I waikalaka tu iwai. Whakakai lofanga hapai nofo kolomotu a. Mele whakaola wake. Ha ano hapai funga whawa mawhanga. Ileana Ton Jennifer Vea. Sila pelua ha teiho, fasi moeafi atungi, ha mala kapeta. Taufa hoa mofale ono vea. Kolo Kakala tataka motonga, hala kapeti ngatu veitongo.
Kalamonuat malo. Whakamalo atu ki he konga ko ia, whakamalo ka lauman ko lava ia. To show our appreciation and gratitude for the importance and blessings of the day, Samisoni Kele Tui Pulotu Haunga, the head prefect of St. Joseph's Business College 2022, is honored and blessed to give a speech. This is the day that the Lord had made. We must rejoice and be glad in it. Koe ahoni penia na toton ke pehe, pe akoloa ia kau whewhine mo kau tangata o levolo whā, pe akoia e whakahoko ate Samsoni Kele Tui Pulotu Haunga, koe mata apule lahi o apiak whakabisnis ko sangat so sefo, halea ke tau inasi ai. Samsoni. First, I would like to acknowledge the presence of our Heavenly Father. It is by His mercy, grace, and love that we are being able to witness on this immaculate day. Your Eminence, Bishop Swane Patita Cardinal Paini Mafi, distinguished guests, families, friends, and fellow graduates. It gives me a great pleasure and honor to welcome you today. Today marks an important day in our lives as graduates, yet it is the beginning of a journey. To get to this point was an important achievement in itself. The personal competencies to get to this point was an important that got us here. Passion, commitment, tenacity, open mind to learn, just to mention a few, will be even more important than what we have learned. When I entered just a year ago, I thought life and the world around looked predictable, stable, and all indicators pointed upwards, but then COVID-19 unexpectedly haunted the whole world, including Tonga. There was panic, insecurity, uncertainty, and total despair. A short plan was feasible as the whole world was in lockdown. And while we are in the road to recovery, the volcano eruption shocked not only the whole of Tonga, but globally. Even the most intelligent scientists, philosophers, cannot fathom or comprehend the immensity of this. Some are still in awe. Despite all, we pick where we left off and continue. To my fellow graduates, what we have learned so far are mostly theories, but the most critical and important part is yet to come. That is the practicality. Work hard and be kind, and amazing things will happen. A service with a smile is always a welcome. There's a difference between gifts and choices. Cleverness is a gift, choices is kindness. Learn from every mistake because every experience, encounter, and particularly your mistakes are there to teach you and force you into more who you are, and then figure out what is next right move. Admiral McRaven says, if you make your bed every morning, you will accomplish the first task of the day. It will give you a sense of pride. It will encourage you to do another task and another and another. By the end of the day, that one task will turn that little things in life matters. If you can't do little things right,
you will never do the big things right. As we come to the end of here at St. Joseph, some of us have already made plans, a job installed properly, or go overseas seeking better opportunities. Whatever it may be, let me share you a little verse from St. George's Gospel that might help as a guide on the way. John chapter 15, verse 4. Remain in me as I in you. As a branch cannot bear fruit all by itself unless it remains part of the vine. Neither can you remain in me. Take this with you as you go, and do not forget, with God, all is possible. I wish you all Merry Christmas and a blessed and prosperous New Year. Thank you. Whamaloa pehen kia Samsoni kele tu pulotu haunga, helea ko tau whanongoa. We now come to our second item of our graduation ceremony this morning, and it is the graduates' song. Ko e hiva e whakahoko atu ia e whanau ko ia o kunau ma o whakailonga o e ahoni. Ko hiko e tau maalali o e whuaki o e ngai toi whamoni ako. Ko hingoa ko e hiva, when you believe. Akia e nau whakaanaua mo e nau pehe, ko e nau tui mo e nau, ko nau lelei kotoa. I he anga o e ako na nau whakahoko mo e whaiwhatongia e tariangi api ako sangat Sofele, ai pōpō me i api me mātua, na nau tui, ko ngahi uni mea kotoa ko ia, me ngahi o wau kotoa ko ia o kuhinga ai, a e tau katoa ngā whiewhia i he aho koini. Ko e mau pe ai hiva pa mo e kau whai ako, pe a whakahoko lewa e hiva ko ia, malo au pito. Whanawa ko katoa, level 2 certificate, level 4 certificate, pepe po ki kauhala ki MSc. Nau kau katoa, i hiwa koni. Ko reat ke matanga tau ki paspasi mai whanau me amana ke hiva ke nau whai.
But when you're blinded by your pain, can see the way, can through the rain. Small but still resilient voice says help is very near. Oh, miracle, when you believe. Had to give. Just believe. You will when you believe. Malo atu heni ki hiwa koia ko tau whanongoa, malo apito whanau, pehe ki a lauman maafu, ai teu teu koia ni whai, no teu teu o hiwa koni ko tau whanong ki ai. Ko le atma ke tau to e paspasi mai e whanau, e hiwa ko ia lo tonga i nau. Foki at ko nau no whanga. Mo le me ma foke ki fama fola te koia. O e foke ngahi toi fo monia ko bebe ke ngai pare ma ke koia ki ta wano wa ai e pe ko businessi sanga tso se fo. Fo ha due holo koia se Sofele Kakala mo patari so finau I korisi ko apo. Katoa ki Sosefo, whakata mai mua ki tani, ke o atu hawhakawhi, ki aminani, ka tinari pai ni mafi, ke ne whake ange mua ai ngahi pare makehe, mo ngahi pare whakafo I reso ni. Pea ke ia wheita lalo ai pe mua, ke hoko atu ai pe hono whaki, ai tohi whakamoni ako, ai levolo nima, diploma levolo nima, o polo kalama hala ki emeasi. May I now humbly invite Your Eminence, Cardinal Mafi, Bishop of the Catholic Diocese of Tonga in Niue, to please grace these young men and women with their special prizes and awards. And we will continue on with gracing the graduates of the Diploma Level 5 of the program Hala Ki Emeasi. Ko kore atu ki a la manu maafu, ke ne whakahoko I ko ngā uruaki o eni. Whawhalanglangi, ka whakawhe, matua tau whanau, sola me vulangi.
O ku tae whetu ku ai pē, ai mau whakamalo ia loto hounga mooni, ai PTA o ako anga, koe na wanga lelei, ki na wanga whoake ngai pare o ahoni. Special Awards 2022. Level tolu, lesoni o Business English. Outstanding i he practicum, o ku whoaki ia ki a kaufo o asi, lei matu a vavao, maufanga, nofo pei o manu mataongo. Koe outstanding theory, i he Business English. O ku whoaki ia ki a Suliana, ainise unaloto ki muli ropeta whiao. Hi hifo ni o topu tapu, matahau, no muka motongo leleka hato uhapai. Ko lesoni accounting, pego business financial. Outstanding practicum, o ku whoaki ia ki a Siosipina Vailea, lape o waka vavao, nofo houma Tongatapu. Ko outstanding theory, i he lesoni business financial. O ku whoaki ia, ki a Nightingale, paia he lotu i nanga tūtone. Ta anea vavao, nofo haakame Tongatapu. Ko lesoni o computer studies. Outstanding practicum. O ku whoaki ia, ki a Victoria Piula Ongosia. Ngele ia, haafewa hapai, no fosopu sia ko veiongo kolomotua. Koe outstanding theory of computer studies, o ku whoaki ia, ki a Siosipina Vailea, lape o waka vavao, no fohouma Tongatapu. Ko lesoni sekeritali, peko office practice. Ke outstanding practicum, o ku whoaki ia, kia ilaisane kalala latu. Taoa, lei matu a vavao. Ke outstanding theory, i lesoni sekeritali, o ku whoaki ia, kia Suliana, ainise, unaloto kimuli ropeta whiao. Hihifo niwa top tapu, matahau, no muka, mo tongo leleka, haatou, haapai, kore at paspas mai. Ka lesoni whakalotu, peko religious education. O ku toko ua, ai ongo tamaiki, o ku na moui aki, talaki, aho kotoa pe, ai moui karistiane. Ko ulo aki, outstanding i RE, o ku whoaki ia, ki a ākata ahovelo, wholaha Tongatapu. Ko tō taha whikaua, o ku whoaki a outstanding i religious education, wafe maa ua level tolu. Whoaki ia ki a Suriana, ainise, unaloto ki muli, ropeta whiao, mei. Hihifo niwa top tapu, matahau, no muka, motongo leleka, haatou, haapai. Kore at paspasi mai. Ko certificate level 4, special awards. Lesoni Ingilisi, business English. Ko outstanding practicum, o ku whoaki ia, ki a Phoebe Grace Day. Me he whonu moi moa hofoa, hihifo niwa top tapu. Ke outstanding theory o business English, o ku whoaki ia ki a Samisoni Kale, tuipulotu haunga. A Lisbon Portico, Germany, alo italau ne aku vavau halalewa Tongatapu. Ko lesoni accounting.
Kei outstanding practicum o whaakia kia Happy Sipa Kulisitina Kapukawa Sika. Me vai malo vavao, whanganonu hapai, nofo valoloa. Kei outstanding theory o lesoni business financial o kuwhakia. Kia Samisoni Kele te tuipulotu haunga, Lisbon Portico, Germany, Aloi Talau, Halaleva, Tongatapu. A lesson computer studies a level 5, ke outstanding practicum, o kuwhakia kia Kelei, Tonga Aho. Me he tapu lulu e weiki, petani e wa, tongolele kahapai, nofo veitongo. Ko outstanding theory o computer studies level 4 o kuwhakia kia Samisoni Kele te tuipulotu haunga. E Lisbon Portugal, Germany, Aloi Talau, Halaleva Tongatapu. Ko lesoni sekelitali a level 5. Outstanding practicum o kuwhakia kia Kelei Tonga Aho. Me he tapu lulu e weiki. Petani ewa, tongolele ka hapai, nofo veitongo. Kei outstanding theory, o lesoni sekeltal level 5, o kutoi whakia, kia Samisoni, Kele, tuipulotu haunga. Lisbon Portico, Germany, Aloi Talau, Halaleva, Tongatapu. Koi pale, ki toko taha, mo ui whakalotu taha i he level 5. Religious education, koe outstanding, o ku whakia kia meleli te atupou, me yangaha ewa, holopeka haapai, maufanga Tongatapu. Koeni ai ngahi pale makehe. Ki he taahi ne ako, ngawe, whakamato ato, ngawe mālohi taha. Loto loki ako, tua loki ako. Koe level tolu, o ku whakia kia taumawha endi toko. Mei whalaleu, longo mapu, koloa vavau. Koe hard working student o level 5, o ku whakia kia tauwha hoa mo whale o novea. Me he kolo Kakala ta taka mo Tonga, hala ka peti ngatu veitongo. Ki he matapule uluaki o ako anga ki he tau wafe maa wowa. Whaaki ia kia Samisoni Kele tuipulotu haunga. Lisbon Portico, Germany, Alo Italau ne yafu babau nofo Halaleva Tongatapu. Ki he ongo tokoni ki he matapu le fika uraki Deputy Head Prefix. Ki a Kelei Tonga Aho, me he tapu lulululu e weiki, petani ewa, tongolele ka hapai nofo veitongo. Ki a koe whakaosi me whakamuimui taha o ngahi pale makehe, o whakia ki he Deputy Head Prefect Whikawa, Salote halaki umata vikilani, me kapa vavao mataika Tongatapu, talamonu atu malo. Amenani Kardinari Mafi, peheke kau whakawhe, mo ki tau tolu kotoa e mātua tau whanau, o mo e kau whakawhe mo ngai kau ngā mea ku tau ronoku i he wharekoni he pongpongini. Tau hoko atu rewa ki hono whaako e diploma, certificate a level 5, diploma level 5, a ki nau tolu ko ia mi he polo kalama halaki e measi. Pea ko ki nau tolu eni. Ana Maria katoone tu akalau, la paha tataka motonga maafanga kolo motua fo ui tonga leleka hapai. Maloi ako, maloi kataki. Feofa aki a kakau taimani sa teki. Whakakai, wao nuko nuka,
halamanga nono, fele aitoa vava ulahi mo whanga pilolevu. Malo, malo apito, malo e ako, malo e whenga. Kailin moala tui tofu. Me pau molewa ne yafu vavau, fasi mo yafi kolofo ou. Malo, malo e ako, malo e kataki. Kelela halafi halangahu. Mapuhoi a te volo, paki mo e toi, pe au maa haapai niwa Tongatapu. Paspasi mai, lupe o lo valu taitua, holonga vavau, o vaka hala o vave. Malo, malo. Mexi kola matangi, hunga vavau, fasi maofanga mongele ia. Michelle en lutui paongo, kolofo o mataika Tongatapu. Pensimani moli, pikpea vela, hala vaitui mate, ve e paintu ua haveluloto. Pilimilose Prescott feke longolongo kolomotua. Fai fekau toketa lose choice Eleanor halaivalu koloa me kolomotua pe moi apiako ko kunsalote. Fai fekau le sieli hua vailiku niu me hofoa kolomotua Tongatapu pa koe fai fekau ine siesi wesiriana o fatai Tongatapu. Fai fekau li feimi kafalava kolofoou kolomotua la kepa niwa foou. Fai fekau pen hafoka kautai, haafewa haatou kalaau i Tongatapu. Fai fekau Samuela halaufia Tupou High School Valoloa. Fai fekau Simeone Vaiga, o ua haafewa haatou haapai, fahefa Tongatapu. Fai fekau Sioeli Felekoni Vaipulu Junior, foa lofanga koulo mo haatou haapai. Fai fekau sione tau lokotui, mo unga one, hihifo haapai, longo mapu, vavau, fahefa hofoa kolomotua Tongatapu. Fai fekau Viliami, tinitale, paia itoloa tuimana, lo fanga haapai, fuamotu, me apiako toloa, Tupou College. Si longo he laa, prakasi eiki haafewa veitongo i Tongatapu. Teresia fala he fatai whakawā kai tapu o houma Tongatapu.
Toki lupe fiu mo ale, haatou haapai, vautu nukunuku umusi Tongatapu, tupou kolo, niu toua, koulo, nua papu vavau. Kole atuma ke tau toe paspasi i mai, ai kau mau diploma ko ni o polokalama ko hala ki emeasi, pau tau ai fia mo whakamalo, ngai fungawe ka whakafa ko nau alava. Whakamalo at malo taho ngā mōni ka tinari mawhi he lava hana whake ngahi pare ko ia, pia pehe ke ngahi tohi whakamoni ako. Tuku ange mua, ai whainga maria ko ni ka toa Sofele, ke whai ano whakaawhei, a toke tā, whai whekau lose choice Eleanor halai walu koloa, ke ne whakafofonga i atu, ai polo kalama mo kaua koe hala ki e measi, ke ne whai halea he houa koe ni. Toke tā lose koloa. Tapu moe o tua mafi. Ko ia mo Tonga, ko hota tofia. Tulong moe la a top tapu e o tu Tonga. Tapu moe hau eiki o whonua. Moe ngahi haa o kutaku i pangai. Moe tala whaunga malu o whonua. Tapu mo amenani soane, patita ka tinari pai ni mafi. Koe whakamaunga o wau tānaki tuunga, o e kolisi whapisnisi ko sangato Sofele, mo e hala ki e measi, ki e wafe ua wā, mo haalotu. Tapu mo e eki pale mia, mo e kautaki o pule anga. Tapu mo Emeritus Professor, the Right Honourable Dr. Ana Maui tau whelungaki. Tapu mo e pule ako e kolisi kuini sa lote. Whai whekau liri o whakawā. Mo e kau pule ako. Pehe ke he kau whai ako. Mo haapoto. Pea kou kore ke uhufanga. He whakatapu kakato ko osia o whaki. Kai ata ke whine motu ani. Ke whafofonga i atu. Ai kawako kua ikuna, i he tipiloma, i he whietokoni kau ngā ngoi. Ke luwa atu, a mau kakala tau lewa ke ape akoni, i he ngalutuku o e tau whakaako ko e ni. A menani soane patita katinari ai ni mafi. Hau eiki whakawhe mo tau kāinga, ko toa, ko tuko mau taktaha mo ua, ka mau mea mai ki he wau mahu ingani. Ko whakau tataki no e whakahoha ani, ko e whawhetai, e mau koloa fisi mua mo tūtai. He na mau hange hakakai, o ku misi pe. Ka kua mau mātā me a tau wheiva, i e hala ki e measi. Mo whakamooni ke sāme, te aua ono. Ko ki nau tolo whai tangi pē nau whakaheka, te nau utu mo hiwa whiawhia. Pe hange au whetai aki, pe whiunga maali e ia, pe moe ngahi pe au tā whai ngataa, whakalilifu i kai ala whakatataua, ne taua usia i he tau koeni. I he pāe mō ngā whi, mo e COVID tahiwa.
Pea kanoni aki, mo e whie mau whia uloto. E whakautu e hake mai e whai tō Tongatapu. Mo e whakalaka he teknolosia. O kulalaka mo e mau i o ngāhi kounani te Tongatapu, mo e ngāhi lao kehe. Whawhetai. Koe api a koni, o wikai whakangata ki e ako whakaata mai pē. Kautoi ai mo e ngai whainga maali e whekumi, ki e whakakakato e mo ui lo tolu. O hange ko e ako, ki e whalei, mo e whie tokoni kau ngā ngoi, pe koe counselling. Ai au ku whakakaunga tā maki ai e tō wako, ko tau maalari whakaikuna i he ahoni. O ku teu ia e mahu inga, ke tokanga e kina makehe ai ngahi nau, mo e otu koloa mātua ki pele ngesi, o hange ko e ausia e ngahi fua o e lau marie. Ai o wha, ai fia, ai melino, ai anga moko, ai anga o wha, ai anga tonu, ai anga falala, anga kātaki, mo e anga whakamau. Pea koha no ngahi pole, ko e pau ke mātoa ki malawa, ke tautuia e su o toko taha mamahi, pe ko e toko taha whie mau toko ni. Aki e tau mo ui, hange tofu ko hata mai o eiki, pe ko hakaunanga. Sino mea, o ko whie puke ai whainga marieni, ke whakailongai, ke whakaapa-apai, ke whakamalo iai, pia whakahaungai, ai kau mai ai o tua toka i maananga o i malawa. O awhio tai haa mai maupe, moki mautolo. Peke mauhu atu, o whakahoko ai ngā ue whakamoui. Aia ko whakanau i kakato, ki tau tolu ki ai, o tau waka o, pia mo amenani, ka tinari pai ni mafi, tare ki tā ako mo haawawanga. Ngāhi hoa ngā ue whakalakalaka, mo ongo olive kai mālohi a whanua, ai puli a ngā mo siasi. Isa, si ngāhi tau anga, mo tala i whale ai puli ako, si nā lele a whiao. Kau whai ako, ngahi kupu whekau aki. Kau tauhi whanau, mo e kau ako, o maua usi ai ola, o e tau whakaako ko eni. Pako utala monu, loto mawhana, mo whiawhia atu, ki he tau wako o diploma hala ki emeasi. Malo ai osi ki a velenga, malo ai mate aki, malo mo fuakolosi. Ko e langi, whawhetai, mo e koloria, ke ave kotoa peia ki he otua, he ko ia aku taki. Tawange mo sihova ke ne whakamonu iai. Tawange mo sihova ke ne whakamoui ki tau tolu kotoa. Peke tau inasi, i he kilismasi whia, mo a tau whoo mohu, i he kelesi mo e tāpu aki. Lewa, e whakahoha ani, kau tatau atu. Whakamalo atu, whai whekau toke tālo se koloa, ai lea mālie ko tau whanongoa. Katoa ki Sofele, i he loto whakapapa mo oni, o kuatu ai whakatangi ki e pikoposa ni patita mafi, ka tinari, ke ne tau mua ha koloa o katoanga whakailunga ako o i ahoni.
Tongatapu ki he tai hā mai o kune awhi o whakamo'omo'oni pe. Tau lotolotonga. Tāpu at kia hau eiki. Ha matapure. Katoa ki Sofele. Tāpu at kia kau whaiwhikau. Moha lotu. Tāpu atu ki he pure ako. Ako anga whakateknikare sangat Sofele. Sinare rea whiao. Kau maho kau whai ako. Tāpu atu ki he sea. PTA. Ka mai kau koristu toko. Mai whakapapa atu ki mātua tau whanau. Ia whakatulongu atu mo ki nau tolu hanau tolu e kātonga malari aho. Ka koe tau whanau ako. Oe ako whakapisinisi o sangat Sofele. Ke a uatu ai whakapapani ke haa kotoa u whakatapua. Kau kore ke u hao atu ai. Kau whakataha i he whakamooni mo iau sia. O kau ngā fia. Mo ki mou tolu hono kotoa pe. O kau whakataha ma kehe mo puri ako. Mo kau whai ako. I he maalari mo honga ia. I tau whanau. O nau lawa i e tau ako. Whai ngata ako eni. I tau whanonga mai ai, ka kua tau wā ueni ki e whakaosi. I tau fia whataha, ia mai tau whanau. Whanongo ki he ripoti māpopo. Ai pure ako, loloto au pito. Ne o mai I misi ko e whanonga. Ne hanga vai tu ua ia ko e whanonga e ua. Tō kua whamaa popo pehe. E konga te whito e ua. O e ako angani. E whai whanonga. E ako. E poto I ngā ue. Whakapisinisi. No ngāhi tau mua kehe. O e ako anga. Whakapisinisi. O e korisanga to Sofele. E koe whanonga hono wā. To e taipe mo ia whakatohitapu ke whanonga. Ai konga mawinga e taha. O e ako angani. Ka koe ia aku taku. Ko e ako, fie tokoni, kau ngā o ngoi, e halaki e mea si. E mooni au pito ko I misi ia kune ao ao, ai tau whaingata a koeni. Si kau ngā whanonga, kau ngā poupoua, o e ako, e koris whakapisnisa at Sofele. Na tau whanonga mai pe, o ngahi whaingata a keke, ngahi pōre. Ana I toloto pe, ngahi moni I mea, na e hāpe I he whakamatala whakatau ai pure ako. O ne nā vei whakamāpopa ke whakarea ke whanongo, ka ne tau lūsia pe ki taulanga. O makatu unga, na I waka pe a tau eiki. Whanau ako. Koe visone ia o kui he whawhonga mau pēo e siasi. He ne toi tānaki mai ki he ne misiona ai ako. Ke hoko e tui. Ke ne puni, pea ne whakawhe mau taki. Ai tampa kotoa pē. E whakatau mua ki ai. Ha ako, pe wawanga, pe whekumi. Ai poto whakata mai e tangata. Ka kune o mai rewa e
ai mama o e tui, e tau tui whakaristiane, pe koe whakarea, koe konsi peri, pe koe ongo whakatu amerie, au tau eiki ko Jesu Kristo. E neo o ku mata lerei pe a ongo merie, ai whahinga whakarea e kawe inga pehe ia. Ka kono matua i mono ngāwe i, ko kai ko a hala whanonga whaingo fua. E koe tau fia ia, hi aho koeni, ne wholau mai peho mou whanonga, o tai pepe ke whakamaapo-opo e ne whakamatala. Nei taki whanonga a Sofele, koe mounga i tangata ia e kau maa oni ko whakatapau i e siasi. Ko osi mau honau kalauni mo honau pare. E nau mea peku whai ko whakawhea peke e hau i tāniti i loto he vani. Ka ko sangato Sofele taki whanonga ia. Koe whanonga ia ka koe hola taki e tamasi o tua i halaki ispite. E ne toi whamaa po aki na tula koe whanonga i pe hala whanonga whaingata. Ka koe pupu tuu o ionga a konga i halaki emeasi. Ka na e whanonga pe ona eiki mo ki naua. Ka wako koe i kuna anga ia mo e lusia ki taulanga tau ausia he hoa koe. E mata i koloa ia o kia ia whakaamu e a siri whakaloloto e mo oni whakaotua ko ia ke hiki me he whaingofua hono puaki mo no rea aki. Ka ke whatu mai he tau mo ui pa koe kupopuaki pe ia tau te whito ki he kau i kuna he apiako teknikare whakapisnisa at Sofele. E hae ki aikona ko maumau. Ka i he fofonga e siasi. Koe whaamu ke mo atu i ka ingata he tau kei whakaatamai pe poto i ngā ue. Ka e fungani aki ha tō onga mo ui o whaka e tui. Taka tō onga mo ui ko ia tene ao, whakawhi mau taki, pia whakawa e pe whariki aki e toenga, ho mo ui mo o whanonga, o kuhanga mai mei moa. Whakatau wange e ia. E mo mauha ki au sia, ka pauna iai ha tō nou, e tau kei mamani pe, kei mamani pe siasi, kei tangata pe, pia mo whakamore-morea, ai ngai tō nou ko ia. Ka maulalaka atu ki mua, e koe whainga ako o kei hoko atu pe. Koe ako kou whelawei mo tō onga mo ui pe mo tui, koe ako ia o ku hoko pe ka o rewa, ku ongo mai rea whakaosi, pe koe ki fo i kupu whakaosi, koe pōpoaki e kosperi, ki mua pa ke hiki atu me mamani ko eni. Koe ako ia, o whai e whakaamu he ki whakaoha ko eni, ke oa nā tuku. Pauna ia ki mo uiwhane kamata, pe na e tupangi pe tutu, i apiako ko eni. Tauhia ke ulo. E kai ngata ke ulo ke puho, whangai whakatapu. He oku viviri au pito, ai mamani fo ou, whai ki ai e teu tangata mo e teu whewhine, ai mamani ono pōni. Wakai atu ki sio mo ngahi kui, ngahi whae, ne mipa mo ngahi whaamiri, ko nau lava mai ahoni. O nau kua ngā ki nau tolu, na iai pe kolosia he ala whanonga mo ngahi pōre. Kai ahoni, ku kehe ngahi pōre mo e ātakai, o ku lalanga ake mamani ko ena whanau, te mo hopo atu ki ai. Ai wawe ririu, mo i hake mai ngahi mea fo ou, ka me ngahi mea motua pe,
ka ku hiki tō, hono taulo fuu. Nai whai kia e lea e whakafofonga, o halaki e mea si. Ko drugs, o hāfua, olo ka holo, o kune uesia, ai tui. Pea to'o maa rewa, ai tui. Ngai whanua koe i ulope, mea i pemo lawe. Ku kai ke i hoko ai tui, me talanoa ko speri, ko ha mea o ku whelawei mahu inga makehe moe mo ui. Ko to'o e ngahi whakailonga lo tu uia. Mo hāfua e u whakarea. Ko e mamani fo uia ko talanoa ki ai. Pōpō uri. Ka mālope ku tau kei puka e fufula. Ai māma ko ia lo tu. O kei puke ngai funga waka. O e siasi. O tānaki atu ki he nau ngahi polokala māko. Kai te tau ilo pe te tau whanonga atu e mamani koe tau whanongo. Ko whakamamawhai a honi ke totonu e tangata. Totonu whakafoi tui. Pea kui ai pene whelawei whakaotua ki ai. Ka mālohi rewa me ngahi whakakaukau kehe. Hai ki ai. Pea fusi ia atola sio rewa ki ai. Ai mamani whakanoponi a honi. Fu mahu inga ia ai totonu. Ka koe mea pango. Fika ua rewa e tui o tua mo ui ia, pe fika ki mui au pitu. Koe tau whakatetu a ia he mamani, pe me atakai o Tonga. I hoko atu ai whanonga, o e mire niu me hono tolu. Ko hai tene ilo, hakau taki. E whakawhewi anai a ngahi mo ni mea koe ni lau he tokolangi, koe tolonga ia mo e mo ni ia. Koe whakawā e ia o ka osi ai mo uini, o kei hoko atu e hala whanonga ia ko ia. More na ko loloa, whakawā ki e ta whako ia, ka koe kulawe ki ai e fu mahu inga whao. Ho mau mo ui, ka e oma a e tau mua ako, e ngahi funga waka e lotu. Si ai whako mau moto, kei tū holo aki pe ia. Delight in truth and honesty. Koe mo oni, koe whai toto nu. Koe taimi koe kai ke mo ui aki kakato. Koe tahaia e fua, koe ngahi fua pe whakamo oni. O e holo, ono whakamahu inga i ke mua mua. Ai ngahi ka veinga ku tau mua ki ai. Ai ako lo tu. Pe koe, whakakaweinga aki e funga waka. O e ngahi lotu whakaristiane. Koe teu e tangata mo e whewhine kakato. Ke tau pehepe kakatong, ku kau ki ai ngai mo ni mea whaka o tua. Whanau mo fu whakaof, mo ki haka mai ane nai, whangi tau olunga. Whaamu te mo o mo whakaofa ko ia, o mo longa mo ui ko ia, o mo ongo fo au ko ia. Hek mo kei talavou mo fine mui. Mau tolu koe ni whakautu atu mei muani, maalaku tohe te hanga peho mau ki taim loloi maamani. Pea koe tau mua e me whakamu te mau hoko atu. Ai whanonga pe koe kou tānoa ki ai. Ki he kāno kato o e mo ui. Mau tonu e kei toi wā i halang. Pea nge koe kulawe ane nai. O ku whene mo whafo ange. Mawhatuki o mo ahi. Kai ke toi whahalau ia ke mitia whakasosi are. Koe aho ni e ke fu. Kai ngata pe ke fu mala e o whekumi. Mo whetu taki. Ko te fu arina ia, o e whetā aki, whetuku hifo aki. Holo ai e tau mua kakato e mo ui, na kulawe ki ai. Holo ai nge ia e tangata mo e whewhine. More ai e whakaapa. Ko tui ue sia ai pe, ho tau kawei koula, o e tau nonofo whakatonga. Ko mamani au kou pore ai ki a te kimoutolu, i he aho koeni. Malo e ako, whakamawhanai anu, paspasi ki mautolu, e tau kotoa pe, koe mau salute ka te mautolu. Malo e whainga ako he konga mau inga o maututupu. Koe hui koe hae ki kukukuku koe ia pe koe ki au sia. Ke tānaki atu rewa pe koe whakaosi ia. Koe whakatauange e hanga rewa mea ofa
o tui karistiane. O whakameri e ia, whakaasiri ulo ia. I koe whinangalo ia tau e ki me i mua pe, ke mauhoko koe maama, ke ulo atu, ke ne ikuna ai haa kotoa pe. O whiriuriu ake e tuku i kuonga. Koe holofa anga pe ia e pōpō uri, o whahinga whakalaka o ku holoki ngeia o tua. Koe mama o mo oni whakaristiane. Ka koe pore whanau. Mo wau whakamooni ia. Nā moe whungamaka pe lotu i loto, o ku holo pe me mau whangaki i mama whakamooni. He ku mau uesia pe mo ku mau tolu. Ka ku ui rewa whainga loto toa makehe. Ka pauna kai ke whakaongoa te whainga whakaloto lahi koe ni. Whakaloloa e mo taimi e apiaka sanga Sofele, koe uhinga ko toku ai atua e au e ao ni. Ka koe toku hua pe, whanongo pe ko mo whai whekau ni kui muani, kau ngā whakalangi langi. Pe aku whonu e si kau whai whekau, he konga no ua, e apiako, ai halaki e measi. Koloa ia, makehe ia, hui e si kau whai whekau, whakatongi lalo, kia nau tolu, kei hoko atu pe whekumi, loto le rei kia si o nau ngahi hoa, ke tukuangi si o nau taimi, ke nau mea atu ke heki i hako kui koe, halaki e measi. Ka ke ta whaki e motou whanau, whai whekau koni ko Father Chris. Mo hai e kau wako lotu, ko whamuia ne nau whai mo oni, ke fu matai koloa koe tui, ke fo i koula ia. Tau whia aho ne ngai fo i koula e tala, koe mei koula e tau mate maatonga, hafua e ngai koula. Koe koula koe kua mai e ngai funga waka, hako e siasi, koe foi koula ia ke oana tamate mate. Foi koula ia kua sia ia, e mo mātua tai whanau. Neongo e masiva. E ahoni, ku putu, ngai fu saireni, whakalanga lere ke wawe. Saireni koe ni koe na toni he preanga siapani. Whai mau ki whakatahana e ui he aho atu. Whatongia whaka ki he region. Poaki mai e sekeritari koe tamaha a moa. Tala mai e sekeritari taha. Poaki mai sekeritari whatokanga tsunami ha a moa ia. Pau poaki mai. Osko ea to e lava e mau whakataha ku asi mai sekeritari. Ne ha e tsunami. Pea si kata mai peo tala mai. Nai te iai peki i lulu i mautolo ki moini paka. E kai. Koe ki whakatua e kuawhe ki ai. Koe fo i rea mahuinga e ahoni kui koe. Resilient. No whapalangia. Ngau ia ki lahi e ngai. NGO koe ki he. Toi langa hake. Whakaake. Oi putu koe ne ngai whakatamaki ko tala noa ki ai. Ka koe resilient koe kuhanga hai mai ki he loto. Koe fo i malama ia ke matatari, pe koe whahinga tau ke ia ai ausia, i e taimi te ke whakamā oni i ai, ho atamai koe ni tapu mok mautolu, nai whahino whakamāma, o ka mata he korisi, ka mata he tokamu a lautohi, wa umaieni ke whakaosi, koe e ako whakapisinisi, ako whakangāu e poto i ngāu. Pea mauloto koe kui koe mafu, pe koe toka anga e lau maari e. Koe resilient koe o ku mo oni mo tolonga. Te taua koe tautolo capacity ngahi skill. Pea mai ngahi paanga a koe poto i skill ke tokua ke matu waki ake hato e tō hasunami pe ko ha mahuinga pe ia. Kai osi paanga ia. He osi pe fo i skill ko ia ia. Ka pau masive siva. Ai resilient ko ku talanoa ke ai. Kono whakafo au, whakaloloto mo a koi. Mono teu i makehe. Ai foi orita kui koe atamai. Ke i kai ngata koe poto whaka whiuri pepe. Mama whaka materie pepe whaka i tangata. Ka pau e masive siva. I he teu koe ni whakatau mua ke ai. Ai ako e whunga waka e lotu. Neango tōnou e siasi. Koe ungai ku pōre atu koe. E whai whekau koe ni. Moki mautolo kau whai whekau. Tau tomoa whenga ke tau au sia,
Loloto mo oni e fo I koula koe ni. Pe ai sia le vai mamani materie, mamani whakaotua mate, ai kuna o mai whainga aiteolosia, ideolosia, koe tangata mo e tangata, kai toi mau mo e whakamahu inga e mo ui fo oua tangata, o whakatō tama, mo e hāfua, ai ngahi mea asi e ahoni, whakamore more na kou wafe atu, iha wā I hala kehe. Ka kou hanga peo o mai, ke whakaloto toa ake foi koula koe tui whakaristiane. Koe foi iafo ia oku tolonga. Pe kamata pe ia I la loni, ho au sia, ai whainga fia, oku loloto ia. Wa au sia ia he mouta mai mo whae. Nei tala noa kia ia rea e aho ni. Ne ona e nofo pe ia. Pā e fu mou ngā fi. Ka koe resilient ai Tonga. Asi pe ia tala loto koe. E whainga taa e whangi otu motu I lulunga. Koe tui otu wāpena e wanaiki mālohi. Pe koe resilient ia. Pe koe matu waki e koe tala noa kei. Ai ke toi loloto ange. Ka ku hiki toe li riu e aone o vave. Hiki toe mo tui whakatorika karistiane. Ko hiki toe ko ia ko e ofi mo oni. Ki e wholofola. Pe a ofi mo tuku taimi. Ki o tau eki. Mamani koe ne muhopu ki ai. Kai ki ha taimi lahi ki ai. Taimi e mo paela. Taimi e whakawhiewhia. Fu kolo koe ni whai e whawa. Foi otu laini atu koe ni. Koe feitu whakawhiewhia. Takamo mai ano pi koni. Whakatau ia ki mate. Tene whakahe I ngofua e ia. Foi orita mo tempare tapu. On whalahi a tau pito puriako. Whanau koe ne toki graduate. Tala monu atu. Mo mau ha malolo lei. Tawangi mo mau ha ngāwele lei. O ana tamate mate. Ai mama. Ka au maa ke meri e mo konokona. Ai maa sima. O mo tui whakaristiane. Ki mo maa Christmas whiawhia. Tau fo au whonu e monu ia. Leverewa whawhaa. Kau tatau atu. Oku tau lau koe tāpua ki mo whakawhetai. He koloa kua tō me he kātinari. Pea tau whiawhia kotoa ke tau to'o. Ke hoko ia koe tau matai koloa. He whanonga o ku tau whai. I he nofo whakataimu koe ni. O te atpe mua e tau tapa kātinari mawhi. Ke whakamore ka ke ango whangatuku ai pea e tā tau. Moi o meia tāpua ke o kātoanga whakailonga ako. O api ako whakapisnis ko sangat Sofele. Ke tau whakakoloa koe ni ua noa woua. Pa koe ai kore atu heni. I he lava pe ai lotu. E whakahoko ate he kātinari. Pe a te tau hiva. Kātoa pe ai whakawhonua. Pe a tatake atu pe me muani. Pe a koe tau lava ia. Malo au pito kātinari mawhi. Hui koe aho lahi e ni e sias katorika. Lave pe kia e pure ako. Aho walu ti se ma. Aho ia kui koe solemnity. E koe tumu ia e karenita whakaritusia. E koe kui koe kātoanga whakaritusia siasi. Whakahiki ia e whae. Hanga kia ia whakamanatua maamani moa karistiane. Nā ne hanga o whanau I. Ai alo e o tuana I kiki te kia e kau palofita lalahi. Ai māma motu a. Ka ko ia ku iloa ko mere. E ko Maria. Ai ahoni. I mākulata ia. Maa. Ka koe kuini ai merino. Koe kuini ia o loto hevani. Ke tau lau whakataha. Ke tau tok whaos. Sioto ofa Maria, mohu e kalasi, koe ai eiki, monu ia koe, e whine fuape, whai tāpu e kina,
fua manawa sesu. Sangata Maria, faea e otua, ki uwhia ki mautolo, hala e ahoni, a whoke maumate. Amen. Mafu toputapo se su, mafu toputapo se su, mafu toputapo se su. Maria koe whanga koe kakaianga hala, sangato so sefo, sangato petelo sanere. Ei kie ke alo whamai, aloha ki kāinga ko nau peki a, ke nau mau e whia maari. Tauange ke a whia i pēte ki mō tolu ai eiki. Pea ke hifo mai e tāpua ke au tua mawhi mawhi, koe tamai mo e alo, koe lau maari e mā oni oni. Ameni. Pea koe langa ia o e programa whaki toi whakamoniako mo ngai pare makehe ko ia i he apea ko pesisi ko sangato sosefo whahokatu ia i he holo se Sofele Kakala mo Padre Sofina pea mo i apfo o ia mau tatau atu meheni me he tawako ia o e live stream Aripate Kisina Junior, porque foi tale buti fua, me le deu valfitu po ni mai pe marisate tana tohi. Me apo o, qual se asta vaca, mo mea.